Poklon Slovencima iz Brajića od Radomira Petrovića iz Brajića, mojim prijateljima u ovom susretu današnjeg dana. Danas je četvrtak, datum 3. novembar 2022. godine, u popodnevno vreme pred zalazak sunca. Sreća i zdravlje neka prati vašu ekspediciju i vaš narod, vaše obitelji, sve u Sloveniji. Živjeli. Puno vam hvala i jednako želimo vama. Baš vam hvala. Hvala vam. Čeri, sreća i zdravlje. Sinko, sreća i zdravlje.